Tai heria te pō, tai heria te ao, titoko te ao mārama, tie mauri ora. Ka whakaaro atu ki a rātou I whakarere I tēnei ao mate mate ki te noho ki wainga o ngā tupuna. Kai reira, ka tūtaki anō rātou ki ngō tātou tupuna I whakawhiti kē ki tui te pai o mahara. Nō reira, moi mai, moi mai, moi mai. Kia koutou mā, ngōku toronga, ngōku whanaunga, ngā mōrehu o aitua I tū hono hono mai I tēnei ata ua, I tēnei ata ka puapua, tēnā koutou, nei rātu mihi. Kua taike tātou ki ngēnei marama, ngā marama o te māwiwi, ngā marama o te whiru, ka mutu ko ngēnei marama tonu o te matu uruta. Nō reira, kia noho haumaru e koutou mā. Rungi I tēnei mā wiwi ana matua tanga o reira, kua riro I a māua te whakahaere o tēnei karakia. Good morning, everyone. Saying we've just arrived or we've already arrived in the months of the flu and the months of cold and COVID is still around. And so we wish everybody to stay safe and stay healthy. Matua Tom is sick this morning, so it is Cassidy and I who will do karakia for today. Given the weather, it's crazy. I thought to me, there's only one karakia that comes instantly to mind that I should do on these crazy stormy weather days, and it's whakataka te hau. In the full extended version of whakataka te hau, you'll hear me mention about a mātakataka kai taniwha, a ferocious hurricane storm that devours taniwha, and he awha kai ariki in a storm that devours even ariki, even the aristocracy. And that's what we're seeing around the motu in these last few days, just crazy weather, crazy storms. But the karakia is also about the tempest within, and the tempest not in the physical, not in the natural world, but then what can happen within us and what can happen when others arrive and maybe bringing a storm with them. So it's also used to calm the nerves as well as, and to settle us as well as calm nature. So e rungo I tēnā ka whakaro atu ka taku karaki I te ata nei ko whakataka te hau. Rūnukuru rangiru ana te iho tiki tiki o rangi he mātakataka kai taniwha he awha kai ariki pūnganangana ki ta whitu o te rangi e tūnei he ngana riri te ngana he ngana taua te ngana au e nuku au e rangi te tūngia te kaworu rā ko te hautonga ka haumai rā ka tīnei toki nui te toki roa te toki tāwahi e ka whanatu au ka hahau I te takapū o te rangi e tūnei ka hinga ka mate. Whakataka te hau ki te uru, whakataka te hau ki te tonga, kia mā kina kina ki uta, kia mā taratara ki tai. E hi ake ana te ātākura, he tio, he huka, he hauhu, ti he mauri ora. Nō reira, koutou mā, tēnā koutou, ka huri ki a koe e kesi. Tēnā koe te hua o tira tēnā tātou e te iwi ka whakarumika mai te ata nei ki tēnei karakia. Ai, ka tika, me karakia tātou. So, following on from Tūhona's karakia wanted to, and acknowledging this weather has been persistently
assailing the house, just wanting to refortify that house. Te whare o te Nehenehenui o tira mō tātou kāinga i tēnei wā. Rukutia, rukutia I runga, rukutia I raro, rukutia I roto, rukutia I waho, rukutia ki tua. Rukutia kia u, kia mau. Rukutia, rukutia te tāhuhu o te wharenei, rukutia te pou tāhu o te wharenei, rukutia te pou tuarongo o te wharenei, rukutia te pou tukumano o te wharenei, kia u, kia mau. Rukutia, rukutia ngā amo o te wharenei, rukutia ngā kaho o te wharenei, rukutia ngā tūparu o te wharenei, rukutia ngā pou whakaero o te wharenei, kia u, kia mau. Rukutia, rukutia ngā maihi o te wharenei, rukutia te pou aniwaniwa o te wharenei, rukutia te kōruru o te wharenei, rukutia te pai kai iawha o te wharenei. Kia u, kia mau. Kia u, kia mau, kia ninihi atua ia ua whatunui a ua ngā kei whakamai hoki a haunui a hauroa a tāwhiri mātea. Taku hiki pai ai mō roto o te wharenei o nā tāngata. Ko mahana, ko pūmahana, ko werawera, ko koha koha, ko kotahitanga, ko manaakitanga, ko arohae, ko iara ngā tāngata o te wharenei, o te whare o te Nehenehenui. Tēnā, takahia rā nea hou, tū mai te toki, haumie, hui e, tāi ki e. E uenuku, ko koe te pou. Ko tō a tārangi ka tau mai, ki tēnei paitata, he tūraki riri, he tūraki nguha. E uenuku. Ko tō a tārangi ka tau atu ki paitawhiti, he tūraki nguha, he tūraki riri. Tūraki ana te riri, ko nei pēperu ana te nguha I kora. O hia te rongo I, tū whakoti nuku I, tū whakoti rangi. Tū turoa whiti whakamaua, kia tīna, tēnā haumie, hui e, tāi ki e. Nō reira e te ui e mihi kau ana ki o koutou, kua whakatatata mai nei, ki te tuku I ngā whakamuimiti, ki te wāhingaro, hei whakamaihihi ora te whenua, hei whakamaihihi ora no ki rā te tangata. Nō reira, kia pai ai te wiki ki o koutou, nō reira kia tātou.